asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula nze baba ndi wano mu maiso gompanike emikono gyange okusinza ekisooka nenda bukuumi bw'okomyeyo abalabe baloba okutuuka n'abanzaala maama ni baba bagabirirenga balemu okudaga yentunda nenda ababigula babirengerenga tezira nakubeeta mama w'abaana nkusaba abe n'empisa n'amaka okuteeka sukulu fizi n'ebigira kutufunenga abaana baloba okubagoba Uganda yaife nkusaba ogite ku musingi omunene tufuuke bagaiga olunaku lwa leero nkyalire munku omwami Kamanya George ng'ono wa bitundu bya Bulanga mulisi yeruuka ono George okufa mu buto ekirooto kye kyali kya kuzimba ku kalina era yali atambuliranga mu bibuga nga Iganga Idinda Kampala Mbale bambi yali yegomba yeno okusulako mu kalina yena abe ku myalire gya waigulu anumire okubulamu empewo emufuuwe ku bambi abe ku kwaigulu ayugireko kwaba wansi amaadi bayombe era nga okuva mu buto bwa tukobe nti yali nga akisabirira nti oba oli awo yena ali kula yazimba kalina ng'omuntu yena ayenda okutukiriza ekirooto kye bambi Kamanya George weyakula kino yakituukiriza wera ng'embeera ey'ebyenfuna tabeera ennungi Kamanya yakula ekyewuunisa abantu era nga ku kyalo ekyebulanga buli muntu akyogerako yatandika kalina era nga wabula ono yatandika n'amatafaali yakola ekintu kye kyasobola nga muziza seminti muzira ki wabula nga ye ayenda kutuukiriza ku birooto bye ng'abantu abandi so bambi eyo tumukyalire atukabire ku mboozi ye lwaki yayenda ino kalina kitegeere ku nti myaka 5 kasooka atandika okuzimba kalina eka alikuwa aye tawanga mu maani era nga wetumwaganire abeere engeri y'amatafaali ge yakuba gabeere nga ali kujja okwongera okuzimba kalina abone nga kalina ye bambi ewa yena asoleko kwa igulu ndi Yazid Yolisigira oli kwa media bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos, tuwerabira commenting na kusharinga. Tuli mu bitundu bya Busoga era abantu bano betuleeta abasinga bava mu bitundu bya Busoga n'abasalawo okukola ku bintu ebyendawulo booli awo ebyewonisa abantu mu bitundu ebindi n'ensi yona Kamanya yazimba kalina wabulanga yazimba kalina yettaka takolesa mukyanga amatafaali timoche ayenda kutuukiriza birooto bye tusangire okubona sebo ninze Kamanya nga bwe bakobye ninze Kamanya George ekirooto kyange ng'omukulu bwakobye nze nayenda ino okuzimba ku kalina era nga negomba ino bwenja mu bibuga bona abantu bali gaigulu balire eyo obulamu n'empewo eya gaigulu the higher you go the cooler it become nga nenda anwe kumpege eya gaigulu aye nga obusobozi bwene kuba nze nazaalibwa mu kyalo ate nazaalibwa mu famire etesobola nti nze nandifuna kunankani ku sente nazimba kalina aye mu busobozi bwange ni Katonda okusaba ino yampa amagezi nakoba nti obusobozi bwange buli mu bwongo obwongo n'obukole enankani ekintu namalirira nakoba nti ndina okuzimba kalina obaki obagagwa obakayaka obakagwa era ndina okuzimba era natandika mu myaka 5 dibisege inuma natandika nakuba amatafaali gange. Okay mwami Kamanya George tutwala speed tukujja mpala ndidi antu ja kwemalaiko twenda twogere ensonga eno obuli buli muntu ategeere bambi obulumi bwa butolawa byona background otukobero nti yomwavira embe ati yali nunje nadamu bazire abazire bali bakola ki abazaire bali balimi nga balima bulime balima bulo balima nankani duma
aye ngera n'okusoma ngera obona nga esente tidiboneka season yekaali kutuuka nga bagobya abaana. So iwe kutandika okwegomba kalina wajja kuwa mu bibuga ki era olunaku lw'embeera yali etya wabona ebizimbe nga bitambula biki mala okuba oti wakutandika okufuna ekironerezo kisera kalina njegombye? Nabona nga najja kumuidinda najja kumuyiganga ebiseera ebyo nga abantu batandise ozimba mu kalina kale negomba nakoba nti kalina zena kwegamba nalingira ati owa kalina nga timukalanga fino wekyeyina no kukiwegomba ku kalina ngo ebirowoozo byo wabona ekizimbe ekiwanvu kiwegomba muli ekyagema omubabiro kyange maino omubabiro kusula kuzeena gaigulu eyo watambulira ku gaigulu eyo walengera gansi eno nga abantu bali gansi wabona buli kintu nga kiri gansi nga niwe oli gaigulu kwegamba nga kinsanusa ino okubaako eyo gaigulu aye nga oli obusobozi olwisi ogireyo bujje tobeeyo oli ni time yo sobola okubaayo oku era dawaako esaawa wagololeka. Bambi tukaja mu maiso n'emboozi ya George Kamanya bambi esesa ate yewonisa wabula kituwa isomo. George nga tweyongerayo okobye nti wabona kalina watandika okwegomba kalina aye nga owe mwali banafu ku bya sente waira yoka wakubirako kwa bazaire ku kirooto kyo oba okwegomba ko tibanazaana egomba ku kalina? Nana tuvuka nagaya kuko nagayira ku mami nakoera nti negombya ye base kabuseke ati meiwe ebyo bintu byabagayiga weno omwavu weno osobola okola ekyo aye nga nze nsuubira nti ekintu buli lwosaba nera ogangula era nagezaaku natandika nazimba kuko eyeisubi entonto neti nabona nga ndayiramu ku bwankoko nabona nga ekintu kisobola okola. Okay, so yowatandika naye wasooka na ya isubi kuba eriyo omuvubuka yene yazivako ku eisubi ali mu bitundu bya wamulongo mayuge yona so yazimbako ku yena yaisubi era yena aba waigulu yena asulamu oku era osobola okubanga buti oba oli wakubiri yena akayogerako oku naye so ene yaisubi yali etya yali mu emirembe wasooka nayo? Yali mu emirembe kabiri eyo yali nankani kubanga ebanyinogovu bwotakwera isubi namala okusereka yabanyinogovu aye nga engeri amadala gano nagali gansumbuwa okuniinayo nga kabiri oniina buniine kabiri olwisyo oyenda otendukayo nga yenda olo dikulimu kale n'olwisi bwosituka osobola okugwa kale nakoa nti eyo nga najayiranga mu bwankoko. Okay, so nkobe tuwone tuogere kalina enyo yowazimba n'ettaka lwaki wasala okuzimba n'ettaka? Mpagana obusobozi bwene obusobozi wanu omubusobozi wandibaira obusobozi aye kabiri ndi nsuubira nti eitaka ligangala ino okusinga ki sementi kuba eitaka tiri wamu nanka naye sementi myaka 5 abaweire muki amaani aye eitaka tiri wamu maani nga ate n'ekirooto kyange nga ndi ni idea nti nenda okutransforminga abantu ng'omuntu asobola okusula mu itaka osula gansi ku itaka numba yosulamu nzimbe yaita kuba kuno ekiri ku ekyendawulo nankani miti na misumali ejja kuba muki mu miti aye ndi kwendera ntekuuki mategula ageitaka kale nekyendawulo kyenenda katonda anambe nsobola okutransforminga ndage nti eitaka kintu kirungi ino era osobola okikola mu buli kintu kyoba osoboire. So mami George wenaawo tondo tukobere ng'otandika kalina eno plan yo yali etya wayenda kizimbe ki ekijja okwogezanga abantu ekijja okwewunisanga abantu ewengo okujja otandika plan ki walinayo mu bwongo oti nenda akola kalina ejja kuba eti? Katonda bwe yanamba yampa ku luguudo kuno nakoba nti nfunye gene kuba nga nenda nzimbe era obonafu omweyo ey'emberi eyo nenda agikolera iralebe ya mulembe ng'omuntu agikola era ni mule musiringi mule mubenga engalame ebitagansi kabiri eno kunankani nga twala ku bwambaawo
nga flow ebonekera irala nga ya mulembe era ngikube nivwanisi mbiseeku embaawo nga diri ku nivwanisi ng'otambula ngo kintu kirungi kya mulembe. Tukobere plan yali etya ngoli kujja kola kalina ya myalire emeka kujja kutamu ebisengo bimeka ekyo ni kwendogezaako kwa ng'amadala gali kujja kubagatya ekikusawunsa mule ekyakusikiriza ya kaka nankani eno nayenda kalina nga kasamba nsobola okutambula nina gaigulu naabanga ntuuse ku flow kwegamba ino tyayenda ino kintu kiri complicated nayenda kusooka akola flow kisenge nga kirala ne wansi egyona nga kirala nga kuli kuni balukoni ni gano kotuukira mu nga ka reception balukoni eriyo eyemberi enankani eyo okubitako okukungulu okwo kale nga nsobola okutyama kunalyako obulamu nalingirira oluguudo nga mbona emotoka dibita ku highway nekyali ekirooto kyange baba sebo Joji usada iwe nekyo ekirooto kyange oyenda kulya bulamu kulya bulamu byakufa kuleka n'obulamu obwo nayenda nfune kuku nje kuva mu nsi muno nga nzena neyagaire ku bulamu obw'ekigaiga. So okutandika eitaka mwene niwo watyankanga ebisinga byona nze mbyekolera nti amatafaali nakuba era nagakuba ku ngabo gabona kugali kwendola gali unique from the ordinary bricks gandawulo togano na emiti nagula ku emiti n'okuzimba kwene nize nezimbira era ndi art oyo nomuzimba ono wazimba zandi kweta wanzimbira kunafanga nsize ku kalina kintu kyangu kasitoba ni determination osobola okigangula. Wangulu ere ndikubonayo otwatata ibivera ki mpegano lwakuba nti ebivera ebyo birwirewo ng'omusana gubikuba byakutuka aye bwoba oliiserekanga gana amategula otaako oluvera ni keesi yabaawo okumiisinga amaadi nga gabise mu mategula ago gagwa ku oluvera lwagatambuza gabanga tiganjire mule munda kyoko buti waigulu ojja kuserekezo gyata mategula agago goli kubona ago kintu ngoli kushere ku level yini ndikyenda ku mategula ndage nti omuntu sobola okusula mu itaka nga buli gantu itaka ozimbisa itaka okoze itaka wasula ni mu itaka. Oli kwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira bakale ku subscribing, please go ahead and subscribe mliking bambi timwera ba commentinga tukyalire ku George bambi yakole ekintu oboli awe kyewunisa buli muntu enumba kalina okozimba kalina ya itaka. So mwami George wona ngotwele ku bire byoli toti wangulu osobola okutaka kwa mategula enu kai kalina no kujizimba yonka ngokolesa itaka n'amatafaali gano olowooza esobola okubanga yali esente ng'emeka okusinziira ku size y'enumba kubadde diri fuuti 2 na imeka 2 kwa 2 kale eri fuuti 2 kwa 2 ekisenge ekyo kale nsuubira nti mu bufunze sobola okubanga kirire miliyoni nga 5 oba 4 awo miliyoni 5 ekikaza wemba ne miliyoni 4 nsobola okuzimba kalina sobola okuzimbayo akakalina akatontono nga tikaweza fuuti edo wabanga osobola okubaamu kakulya bulamu kakulira ku bulamu. George nikuja kusonda sente dange zanzimbe ku kalina bayogere kuba nze nda kuzimba yettaka amalenji blasting na muchanga George anti era ze nabwe njo kikola sebo njafuna miliyoni na George ndide eno nti muna iwe mwene wo batasobola ondaga omuntu asobola okukikola sobola okikola lokale era no kuzimba kuno nazimbisa itaka buli kimu nga bw'okibona. So ngeerwire woko okuwa myaka ng'etaano obunafu bubairewa togano obunafu bubairewo nti ebisinga material dibaire diriwo aye nga mba n'ebintu elwise ebikugema ofunye kwa kasente kabiri kuba kukabula kuko obusente sente aye nga olwisi bokola mbaire n'abaana bendi somesa abaana ate kabiri waba n'abaana abandi wano tubonga bwoli kubona gano trainingira woku kwa abaana abandi ebyo mikono bityo. So okobye kalina eno wenabe werero kujja kugisereka na butegula yesebo nga kintu kino okiwanika ino George tebakwogere ku ino ku kyalo kuno
omuntu ayenda okuvumbula era ida kwida anebuzeeku okikoze otya era tube nga tukusobola okola neera yona kibenga kitasobola otambula. So iwe woyemereraawo naddala kalinayo emberi ku kalinayo mu maiso noyemerera mu maiso oti nolingira enumba yeno kalina biki ebikwesimisa biwegomba ku kalina eno wena waako oti alhamdulillah nebaza Katonda okumpa ekyengera kino biki byolinga ku waako nebikusansa nakobo oti naawo mpegano sitraki kya stand yonka kuba erwire bwekeibanga aye nkaali kufuna muntu oba gano yegeseemuku oba gano galiwo ku komenti kale kikansanusa nti nkaali ku maapu nga ekintu kyange kyena designinga nga kikaali kubaamu obuzibu bwonabwona. So iwe ogisuubira kalina eno esobola okuwa mu ibanga ki ng'ovuire olunaku lwaleero nga wendye gano ndikubona obutagula waleese n'amatafaali agandi oli kuba olowooza osobola okugibala mu ibanga ki Katonda wabanga ayambye nga bitambwire bulungi? Katonda bw'aba anambye omwaka guno mbaire nenze at least mu Christmas awo mbe nga ndiira kuuko obulamu nga ekiwoire. Olindi twayingira oba tojja kujingira mu lujjudde ojja kubaga abantu tutwala ebintu eyo waigulu omusule? Nze mbaire neza lwakuba basadaimu abanamawulire tumutukegeme mukunika ku TV tubone ekintu nga Uganda nga yona nga abantu ababulido bona basobola okubakunika bakola ku nsi yaibwe. Kalina eno yettaka olowooza osobola okola mu design kibona abofunye sente emberi byendo okutaamu ebyakabi oba oliawo ebiri mu pulaani yo? Ebyakabi byembaire nsuubire kuba nze nenda ina abantu ababulido era mbaire nsuubire nti nsobola okutaamu ka drug shop oba nankani wansi awo abantu baguliranga wuko obukerenda wansi ojja olowooza okutaayo drug shop buti waigulu ayo wange eyo ndirayo bulamu n'abaayo okuni n'abaana bange ntyo mwabona motoka nga mulikudde bonere? Motoka twagibona nga tuligibona oba tubona ku ka TV twabona ebifa mu igwanga nga tubona ku ngaye tuli kulingira kuno oluguudo lwonna. So wenenza okutegeera bisu byosobola okutaamuku nti oba bimuli nti osobola okutaamu bimuli oba gatebe gasofa waigulu eyo okugiwoomesa oba tojja kutaamu bintu by'amaani ino olw'enfuna ey'essente? Mbe ndisuubira kuba Katonda wensuubira nti ansoboliza okumpanguza era nsobola okutaamuku entebe n'ataamuku nenankani TV eino TV mbone nga ebyamawulire nkole mbone nga ku bintu ebyo. So nga tunatera okumaliriza buli kintu kyokola kibaamu okusoomoozebwa igwe biki byowire nga bikukalubira mu kukola kalina eno were etuusa gano wetuli kugibona netutandika okwida abanamawulire? Ebintu bibaire mu bingi naddala mu byenfuna osobola otandika wasuubira nti mu ibanga liti naaba amaze aye ojja okola oti ebizibu ebindi bigwawo n'olwisi omuntu eino olwisi idea iwe yobaire nayo mwino okumukweta oti munaida onambe kuko iye nga kabiri idea eyo agizira olwisi wakola yakwononera bwononere ngaye kyoyenze kindi yakoze kindi ebyo nebisinze ino okunkosa ino. N'ekintu ekindi mumbeera yiwalinayo mumbeera yiwalimu ey'enfuna entono obwavu kuba toli mugaiga wotandika kalina eno abantu ab'ekyalo bayogera ki? Abantu b'ekyalo bekungaanya bakoba kijagwa kirikiti oidi omuntu buli lwobanga toidi abandi tibatera kuikiriza nti taidi yeyeyeta nti amugezi akidi aye nga iwe olina idea ojo okolanga oti ngoje okuba oba olina ni vision yoja step kale bwomala kino oba oli kujja kukolowooza kire kindi aye nga kiba kyolwisi kyendanga lwakubanga busobozi buno aye okikole mangu omuntu akiyokola nga akiboine kiwoire tibayogera kukwati ali kwetaawo ali kukola byatasobola ebyo bingi akoba ati nguli akoze ati kuba ababa bakuba plan abataidi aye wakoba ati koloti wandikoze ati aye nga iwolina idea nekuli mu bwongo
era baako bajja kulemwa ajakola ati tajasobola ebyo ebintu tabisobola batyo nga bakomentinga mu ngeri eyo eri abagaigeyo mu bibuga naddala idinda niganga busoga balina ekibiina kyaibwe ekyabagaiga abaliko kunama kalina wena buti wona abeewere osobola okujja wewandiisa oba oyidda kusigala ng'oba inuma onaaba nga tobatuuka nti benda bwe yalina kalina ebizibu ebyo kuba kujjaako n'okwegandiisa ne registration kale osobola okuba nga olina kalina aye ng'ebye esente edikwegandiikisa okukwalifyinga mu kiraasi eyo ng'ogizira aye nga baba bakoze nti bakalina I can register. So buti kalina kyeno kyandawulo kyobona kyekuwaire okusingako abataka baina abo okukyalo kuno ebulanga iwe kyokuba oti buti ndi wandawulo kubeene muli kyenga kati aba kirasi yo teringa y'abantu bantu bandi kyandawulo kyolubo olyawo kalina kino kyobonanga kyekutaireko abantu abandi abalina ababona ebintu ebyendawulo munsi bakobya ati muno omusaada oyo alina amagezi kwegamba wabona n'omuntu nga iwe mu kirasi akwawulamu yakoba ati ono wandawulo kuba akoza ekintu ekikola neera n'ekyansi yenfunye okuba nga nsobola okuba kumpewo nakola nga nsobola okwida kuba baboine ekyendawulo kyensobola okola batandika okunonera ebirungi by'olikola yesebo. Okay. So nga tumalikiriza bubaka kibobo obolyawo abantu abalina ebiloto abayenda okola ekintu naddala ng'okuzimba ku kalina kabulanga atya ngati mwavu tisobola kituufu omwavu tasobola kalina omwavu osobola kasita oba oli mumalirivu ne osondanga kantu kasita oba otegeire wafuna pulaani nti kino kyendebwa kino wakikola mu fwezezi kuba zeena nagikola mu fwezezi nasooka nakola amatafaali nakola biti kale ojja okutuuka okoba nti okitandiise ng'oliwo n'ebintu byosobola otandikiraku tikoba nti oba mugayiga kiri oti kusomesa mwana kale iwo ojjanga mpola akoba ati atambula empola atuuka wala kale iwo ojja mpola bw'ojja step ojja otuuka ku nkomerero wagangula ate naddala nga ifa ababa bakaalimu kuno n'amaani abavubuka mbakubiriza nti bw'oba olina ekirooto kyo lemeraku kuba ojja okulemeraku bwokula n'ekirooto kyo kikula era kyabanga ni step ogireku kale ojja okutuuka mu myaka egikakatakakata kuuku ngero okiganguyire katonda bwaba aliniwe ngako kyosoboire okiwangula. Omwembi mulala bamweta kadabada omwembi musoga yakoba ati katonda womusinza bambi owangula akembako nkende eno kyova Luisi nkata kwino naddala nga nditandika videos daife bambi kituufu obwo oli kutandika ebintu nga bino ku byalebayo abalemesa oli abantu ati eri abatayi ati abagezaako okola ekintu aye ng'olayi kukusika kiro kitabaawo biki kituufu ebintu bibaawo abantu bayogera bwogere abantu abasinga bibaawo kuba yo ebyo byaliwo ni kuvaira byaliwo kuba ni Yesu bwe yali alikola obubonero bamubuza ati wokola ku lwani kuba lwana nkani Petero ye yabikolanga kulwaze bidayo kuba ne yali atwala emizimu kale baabuzanga ebintu ebyo nifwe twena bibaawo ayo olwekwesiga katonda era obiwangula wakola ekyo kyoba olowoozizanga nekyandikoze. Okay, so tulowooze nti lukalina weenaawa ojja kufunako kalina eyindi oba wayenda kino kyonka? Eno tinesooka ndina eyindi mutawuni ebulanga eri ku Mawundo Road. Eri kuki gamuki? Nikana kali wano? Kongo ojja ku Mawundo Road. Kali awo era muli mu drug shop. Nze ndenda ina abantu ababulido okubakolera. Kali mu ka drug shop. Ku Mawundo Road awo. Okay. Kale bambi tweyanziza okusoma wasoma mpaka wa okusoma nakola namala senior 4 naja nakola course ya industrial ceramics diploma level ekyambogo. Kale nebindi nkola nga mama tegula kuba ndi specialist mu ebyo mu pottery and ceramics. So emirimu gyosinzira wa?
Nsinzira wano Bulanga najja nakola era ndini community ndino organization bajeta Community Water Development Association eba wano to ekipande ekyo kyoba ina okulugudo. So nga organization eno mukola ki? Tusima bidiba shallow wells, twakola irrigation, twakola biogas, twa training abaana skills. Kale ebyo byetera okwegeresa abaana kubanga basobola okuba mu kyalo nga bantu bavunaanizibwa. Ole wayenda okumukolera kalina akumuzimbira kalina ku sente ensaamusaamu, osobola okola omulimu ogwo? Ngusobola. Bakufuna batya oba nambayo toyenda kugigaba mu bantu kuba abantu baida kuba so moyo nasalawo batoyenda abantu okusumbwa obanga ya mulimo osobola okubawa? Nze ya mulimo tizira mugikweka eri 0754 93 3 4 ni 0773 bawekundala ejja kubamala. Tienda wokowa amasimu agandi osobola okwigalalire walambalako tikyenda kugaba namba dona awulire museye banjoni mwami George nga twayako kunaye abantu nga bano tubanoonya bambi abakola ebintu ebyendawulo niwe mbanze bambi negomba kalina aye mbeire ntya nga ndinde kalina erya sente eningi aye oluvannyuma lw'okwogerako ku bambi nono yensobola okweta nti muzanti mwene yakikola buli saawa eno zena nfunye obuvumu nti nsobola okukola kalina ankobeire nti emiliyoni ena oba oli awo nsobola okutandikawo okwo nga nzira mu kyanga twakolesa yettaka emiliyoni ena litandika kalina twajjaku we tujja yatutusa kututusa so tuzena ndinga ate sizena kisoboka it is possible zena nsobola okubaako kuba ni kalina. So bino ebintu byokola bino innovation zine dendawulo iwolowooza nti oba oli awo government tiyandidye ne kugema ku wabanga osobola okuyamba abantu abaana ddala abaana abato abazira mirimu? Era tukyenda ino government okusobola otugemaku era tuli kubiriza ni nankani kuba tusima amaadi ago singa policy model dinedibaawo kuba ndiwulirako ati bali kwenda agaba nsigo aye ensigo saawa eno webagaba akasana tuli kujja mu dry season tidiku ensigo eyo bwenamera nga kuzira ku source of water kale ifwe ngo tukola source of water tusobola okola irrigation omuntu yasima bwakina syadufu eyo ya pumping amaadi ero ida kujja tuida kuvainma no gibone kwawo nga omuntu asobola okuba amaadi ago yafukirira enimiro ye mu mwanu eka yabanga asobola okuba. Okay, kishadufu ng'ekyawaka ku sente ntono mukisimira sente imeka? Kishadufu nga amaadi gakukozesa bwawaka sobola okuba miliyoni 2 wabanga osobola okifuna nga byona biriku. Miliyoni nga 2 mbo inenga byangu omuntu afuna sente so bambi oyenda maadi gawaka oyenda kusimira kishadufu waka bambi omwami ono yena byona abisobola then okuzimbira kalina n'ebintu ebindi nga wakobye skills olina omwana yenda akutendekere byona bino bambi asobola okubanga bambi abikola nambadde liryoko bambi omukubira kuko mwaje amaiso n'okwawayamu okubambi kalina eno wagikola nga esobola okumala emyaka emeka? Nga obuwangazi bwayo obuwangazi bwayo busobola okumala emyaka nga 4 oba 3. Kale tijja kuswika gano kodi ngeri ekintu kyewandiyinza okubera abantu okwenda nze ndikwebaza mwami Yolisigira Yazid okusobola okutukyalira mu byalo nga ife abantu abasobola okubaako n'ebintu bye tusobola okola nga titumanibwa mu nsi okuida okutukyalira ku mwasobola okapityalinga ku enankani ng'edo omuntu owundi yabanga asobola okwegeraku n'okwezuula nti ezira kirema kasita oba oli mumalirivu era ng'osaba Katonda asobola okuwanguza. Webale ino webale kuidasa neyanza oli kuno omwana yena alina amagezi ali kutola amagezi nga agago yobona nga mwana mutu ayo obukuddukuda atandise kwenda okola ebyo byokola. Kwegamba ndina n'abaana aye Katonda yampeiza ire itontono liti ndiko abaana 2 aye balina obwongo kuba owundi yakamala obusawo bwa pharmacy
ya n'owundi ali ku senior 6 aye bagezi balaganga bali mu amagezi agange gensobola genkozesa okukola ebintu ebyo. Omukyalo nava bitani mami omukyalo oyo neighbor yesebo mami aliwo mami aliwo yojota mukalina oba ojata mu mole mukaire mukaire yesebo kali bambi tuyanziza mwami George bambi olikuwa wa media osobola nga tukobye osobola commentinga watukobera ku innovation eno ya mwami George bambi yakoze kwenda okutokeza ebiloto bye okuva mu buto nti yegomba nga kalina yegomba abantu abakalina ni bali obulamu ine yakoba ati no we tuli bavu sente ntono wakazena ndakukikola era bambi ageziza kukituukiriza kalina yino eri waigulu era nga ndibona obutegula bubuno sayona ali kujja kutandika okusereka yatelewo n'amaadi shadufu yona nga omujibwa naawo nendanga kubega sibira byona ndibona amatafali musada mwena age kubira gagano wano so musada ali innovative ino bambi mukozi aye ngawe nkobye sera ndikunonya sente dange mwana tijja kusemba nakyo tane gomba kukalina mwana so kisale kiba kitunseye insha Allah ndide nakanti muzeyi mpaka kumagezi aenda kutawo ku kantu abandi tawo ku kalumu ibiriyo abekibiki ayenga zera nenda kijja mu byafayo nti zana simba kuki tijja kusika gano ndi Yazid Yolisigira bambi awo ife busede mu bikado tweke mu mutonzi yenka ezira musinga no yasobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yettaka nweza bwasala iwe nkobera kwali nebirwaire nga basawo bakubinga direte wa mukameno nze butinalunga mani neidembe wenege mu munene yatonde zinesi niwe mvuma sirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanuke mwaba mwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo